umbuzo ukuthi ubaba nomama bazothini. Abantu bithise balapha umuntu okudadela imela tani. Nami ngazi nami ngithi mangisuka la ngeSuthu ngithi ngifuna ukubuza ukuthi ubaba bazothini. Ngithi bakana hapi alisuthu bekingiri ngilaka kilo uridadela ukuthola ithethelelo kwezi imizuzu emibili uma lapha. ngado kufanele kuba elibenzela wena muntu Ngibongise nokunyathela endaweni abangcwele bomthandazo. Amen. Imalapha kakhulukazi ngisho uvalo. Lwemfundo lethu lethe lesizulu 144 lethe mawunike umkhonzi wakho. Ekukhulumeni kwakhe. Ukhululeke ozomsiza. Umoya oyingcwele. Ngoba iwona umoya oyingcwele ogcwalisa zonke izinto. Iwona umoya oyingcwele osusa ubunjalo bethu phakathi kwethu. Sizizwe sesiphila njengalabantu. Ukuthula amabele. Manje-ke kunencwadi efundiwe ngalolu suku lanamhlanje. Ithi imikhosi emithathu. Bese ngikhumbule ngisasesikoleni ukuthi uma ufunda indaba noma ufunda iBhayibheli ufunda incwadi. Wena thisha ubheke isihloko ukuthi sithini. Hathi uma uyifunda indaba encwadini noma ngabe iBhayibheli. Hathi bese uyayibheka indaba phakathi inovuthondaba. Laba abafundile bathi the main idea. Manje ngicela ubaba ukuthi lokhu kuhlale izwe lithi ukhumbule ukuthi wawuyisigqili egibhini. Nasi isihloko singikhathazayo mina. Njalo indaba ivuthondaba kimina kule ncwadi. Ngoba ingikhumbuza emuva ukuthi konje kuze kufike lesi sikhathi usukephi ukhumbule. Ukuthula amabele. Ngizalwa abantu ababili ubaba wethu babahlezi nomama emgungundlovu. Ukuthula amabele. Abantu bakaNkulunkulu abasikhulisa ngothando nangomusa. Abazange basitshela into eziningi, basitshela into eqondile. Manje incwadi mayithi ngikhumbule ukuthi kwakunjani emuva kuze kube nje manje. Nazi bafowethu umama wethu mamashezi lona ozala ubaba wethu. Abanye uma bazokhumbula kwangulosihlanu lomgidi lapha ekhaya eThekwini. Ukuthula amabele. Amen. Wathi ngiyabona ngomntwana wami. Wathi esikhathini esizayo ngibona abantu abaningi bebalekela kuye, izizwe zigijimela kuye. Uma elokhu elanda umama ekhuluma le ndaba, ekhumbula incwadi ka-Isaya umprofita ukuba uyokwembatha ngenxa yokuthi wena udumise inkosi ngeqiniso. Ngaleyo ndlela leyo uyiqiniso lakho. Izizwe ngezizwe
namashezi Alibyaru n'amashe. wesakhuluma nelilizwi Yebo akanimthiyena. athi lo mntwana wami Alimwana yena. athi ngimbona ehamba evula amasinagoge Alibona abayabula. sasinazi ngikhuluma iqiniso Lesatibika. athi sasinazi ukuthi ubaba esandleni sakhe uzovelile wathi umamashezi ngimbona ehamba evula amasinagoge njengojesu Kristu ukuthi ukuthi yena ujesu uhlilo yena wathi nomsebenzi mina ngenzayo mina athi bamhlalile baba noyenza ibe ngaphezulu nomprofita ungathesa buye phansi uyakhula uyaphezulu namhlanje simangele lento yoprofita iyamangaza ukuthi basikhuluma izindaba umuntu kaNkulunkulu ukuthi sisibuza ukuthi ziyophethana kanjani lezi ubaba angavula amathempeli engenamoto hawu bafowethu sikhumbule ngoba lokho kukhohlwa leyo beyinezokufanele iminyango uyazazi ukuthi usuke ngikukade uhluphe namhlanje usuyaphila ukuthi angaqeda lapho umama wasiteka ngembeleko welathi ubaba masango uthe ubona imoto ezi zithwele ibhuku ziyolanda amanzi entabeni wasalile sihambeni siyolanda amanzi entabeni siyolanda amanzi kumuntu kaNkulunkulu ubaba masango asilayela ngayo silandele sonke silandele masifika entabeni elisuthu nami nangelutho emhlabeni angilutho ngithi abantu abaningi uma beze izigidi zabantu uma sifike la sizobuza sizobona ukuthi ubabshezi umuntu onjani angithi bafike esuthu angithi kunendawo yaphansi yesu angithi kusemhlabeni izweni manishika phansi yabona namhlanje abaningi bayashaya phansi uhle mabeshaya ngawo eyodinhle kepha amaprofita mabayenza ibe impilo kubantu ukuthi uma yenza leso senzo leso ubaba waze wathatha isithombe ngelinye ubaba masango ekhombe ngomuntu athi ngibona ubaba masango athi ngibona wenzani wayenzani wenza manje nesenzo esenziwa umprofita athi siyimpilo kubantu ibuphilo liba kuyisimpilo leso senzo leso namanje ubaba wethu nomama nomehlele ungezosondelana kuye amehlo agijima njengombamba ukuthi angithi ukhonektiwe kubaprofita ukuthi noma besababa wethu ubaba mathuso nomama ukuthi noma abafethu ngesiteleni umusa uNkulunkulu wamasangana size sibone lezi ndaba zabaprofita size sibone nayisizukulwane ukuthi noma umama wethu elobe hamba nathi wesathi ngelinye nathi wena ube khona ube nayo ukuthi noma noma khuluma bekhuluma lezo ndaba
ubejwayele lezi ndaba ukuzikhuluma abuye azikhulume Clermont ukuthula amabele athi mayizikhuluma lezi ndaba athi wathathelwa ezulwini athi mayithathelwa ezulwini wathathelwa endlini enkulu eyayineminyango ewu-12 abaningi lezo ndaba bayazazi athi ngesikhathi ethathelwa lapho kuleyo ndlu leyo uthi mayehamba wafika kumnyango wokuqala ukuthula amabele uthi mayemile emnyangweni wokuqala uthi lathi lizwi ngaphakathi uthi mayengena ingilosi enkulu ebizwa Gabriel ukuthula amabele uthi mayihlangana nayo lo ngilosi uthi lapha ukume ubhavu lomkhulu lenhlobo ambona ngezweni uthi le ngilosi lena ibeka ubhavu la ngala iphethe izagila nemkhonto wathi wangibona mina embiza ngegama uthi mayembiza ngegama wabaphansi wabamathulu uthi kwamabala yathi wangibona mina nginguGabriel yathi njengoba ungibona ngiziveza uNkulunkulu engithuma ukuthi mangidize ngidize kahle athi mina olawula amabutho athi mina olawula izimpi ukuthula amabele uthi malehamba baba eya kumnyango wesibili ukuthula amabele wafika nalapho kunengilozi lapho wathi yethi linamaphiko yathi mina ngingu-Angel Michael ukuthula amabele yathi ngingu-Angel Michael ukuthula amabele yathi nami uNkulunkulu uyangithuma emhlabeni ukuthula amabele wadlulela emnyangweni wesithathu uma lapho afika lapho yathi nami yambiza ngegama yathi mina nginguRafael yathi uNkulunkulu uyangithuma emhlabeni wathi angithi uyabona le nkonzo yakini inkonzo eyenza ishiso yathi mina ngiphilela ukuthi ngidizele ukuthatha ishiso wathi abaningi babena ngamahove wathi babeshisa ngithatha lelo phunga ngiliphumula ezibini kubaba uthi babena wadlulela ukuthi ubaba nohamba waze wafika kumnyango wesi-12 uthi lapho wona lo mnyango wazivulekela uthi lathi lizwi uthi mathi wafika amaphosisi uthi ubaba kwaku-1973 ebona lezo zinto ubaba uMasango usaphila ukuthula amabele wayibona leyo nto engena kulelo ofisi uthi lelo ofisi labhaliwe ukuthi umnyango wokuzithoba uma engena kuwo uthi wazithela esitulweni esikhulu abamasango ayehleli kusona uthi lesitulu siyajikajika abamasango jikajika lesitulu uthi mayejika wenza ngamehlo ahle aba njengonyana uthi angena la esiswini sakhe ukuthula amabele uthi ubaba akahlala insuku ezi-14 days mayesebuya lapho wangithi uthi ubaba mayethathelwe lapho ezulwini abantu ababemgadile lapho ubaba wethu baba Bishop Ngomezulu ukuthula amabele angithi uMasango khona uma ubaba uMasango
ukuthi ubaba uNgomezulu uma ebuza ukuthi ngabe le nto emenzayo imqale nini? Siyande sayibona abantu benkosi ley'ndaba zasezulwini. Iy'ndaba zokuphila ibona ababesilalisa. Imqale nini lo? Hayi baba mazi ngimbone nje senje. Uthi ngaleso sikhathi ubaba uNgomezulu wayegqoke ibhulukwe lakhe. Uthi ngizothole umuntu uma ehamba kuzothi bebili. Uthi ulamabena uthi bambasana washilizwe lodwa. Wayonanda ubabhadise angeke ngizwe ubaba wethu babusisha uma masike egcibini sibusisa athi wathi abamasango lamanzi lawa akusiwona wemhlola yesibhamu. Athi amanzi ayishumela lomoya wezulu. Ukuthi ulamabena uyabona ukuthi noma ungathanda kuyilawula le nkonzo ngeke uyilawule uma ungayibekile. Ukuthi ulamabena asiceliseni abazali bethu sibaceliseni impilo uNkulunkulu. Hayi ngempela bafowethu ngingakhuluma nabo baba baseLesotho ngathi hey siyibonile imhlola ebusuku entabeni. Ubaba wethu babaMathusi bemthanda kabi uBabshezi. Azangazi ukuthi uzokwenzenjani athi konjani zothi ngiyamthanda. Ngisho ngithole eGoli 2009. Ubaba wethu babaMathusi akazange ayifihle le nto kaBabshezi uyivezile ithile besingafuni ukuyibona. Ngoba silandela izinto zakhe. Singafuni ukubona into kaNkulunkulu kodwa uBabaMathusi eveza akazange amfanele uBabaMathusi wathatha le nto enhle ngaphakathi. Angithi ngiyakhumbula ubaba wethu akhuphuke lapha emacelongweni azosho ubaba wethu osezulwini. Uyibona uBabaMathusi ukuthi awusiyinkinga le nto. Wathi ngitheni ngiyichaze ukuthi ulamabena athi ubaba bonibona ngimthathisa ubaba wethu osezulwini. Basho besuthi bathi ngibona impilo yahayi ithweni. Ngaleso sikhathi mina ngibona amacala. Umuntu uNkulunkulu.